Moto wa Yesu tunawasha. Wana Mbingoni kwaya. Hey. Sisi wana Mbingoni kwaya, sisi wana Mbingoni kwaya, tunawasha moto wa Injili, tunawasha moto wa Injili kwa mataifa, kwa mataifa yaokolewe, yaokolewe, dunia yote, dunia yote imjue Mungu, imjue Mungu, Dunia yote imjue Mungu. Tunatangaza injili ya Yesu. Ni kweli Yesu anaokoa. Yesu anatupenda. Neno la Mungu, neno la Mungu ni lazima, ni lazima liwe liwalo, lisonge mbele, liwe liwalo, lisonge mbele, liwe liwalo, lihubiriwe, liwe liwalo. lihubiriwe. Neno la Mungu, neno la Mungu ni lazima, ni lazima liwe liwalo, Lisonge mbele, liwe liwalo, lisonge mbele, liwe liwalo, lihubiriwe, liwe liwalo. lihubiriwe. Sisi wana Mbingoni kwaya, sisi wana Mbingoni kwaya, tunawasha moto wa Injili, tunawasha moto wa Injili kwa mataifa, kwa mataifa yaokolewe, yaokolewe, dunia yote, dunia yote imjue Mungu, imjue Mungu. Moto wa Yesu tunawasha.
waliofungwa na minyororo ya shetani tunawatangazia kuwa huru. Tuwafungua katika jina la Yesu. Tunawafungua 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 tunawafungua